Good morning. Ngasi se ning thokaba nimit ko ning thokaba nimit ki card ki message yang se ning thokaba su oire aduga aina Monday gi khogi shivling da kai de sing gumba hebi o habdo handang na su aroi bu su oire ko aduduna hadi ekadashi su muk tare ko hadi ngasi se mo hadi kano candle calendar da udi ani thopane adu ngasi da gi dum hore ko aduna hadi ngasi fasting gumba kai gumba tobi ba copy ba adu mai toroga yai ko fasting to ba haraga de koina vrata gumba tobi gera na traga hadi hakang gumba problem le haraga di vegetarian gumba kai gumba adu mai na gumba chabi ko ado sigi numitida akoina tawba yaje migi matenggumba so kaigumba kitang angamba khara dumaina gumba tawbiyo ko charity in harasne ko almai taraga ado hambada ningdoka gi number haraga di number se 47 lere ado kala dana angauba gumba kaigumba dumai lere ko haring doka gi se color se angauba ko ado sida ai card hum katang thok jarage ko timing afaba so happy yenga se ko ngasi gi na timing afaba kai kai lege habado ado dumasu yeminara se ko ado sida lere ko hadi first card sida lere angauba machu hamne angauba cards lawre ko cards machu lo shubrenge nuti ge na sum tawba se ko card number 1 card number 2 aduga card number 3 ko 1 khan banga yenga se ko 1 khan banga gi oina se lai se ko thabak tawba da leina ko makok chinga ga tawba ngam gani ko hadi makok chinga tawba ngani mina bebar taw gani ko mina bebar taw gani aduga amana se leina ko ai gi oina hai tar ko thabam taw matam da strongly yamna firm oiraga hai tar ko ai tawda ya de ko ai ngam da ya de ko ai shi mai pak da ya de ko haina khalaga do mai taraga tawbiyo ko sisna ko gi number 1 khan banga yo in oire ko number 2 gi na silen activation la ko activate se ko mai no kai kai no tawge khot ke kan yam khalli ko hadi pangthok ke chatke hauge haibagi dumai tor isha se energy sama lai ko aduduna haidi aina chatke aina tauge khalli ba activities myam se haidi pangthok pi ba ko aduga number 3 khan bangai gi hope thamo aina tau ngasi se hatar ko hope thamo positive oyo yamna positive oyo matam da aingon da yam kana bala kani ko aduna haidi universe na so haidi bless so tawri ba yamna haishona chandbi ban har se ko mai toroga ado silere khoi card ki message se ko timing sina ko akhoi gi ngasi gi oina keno so timing so happy ding minara ko timing se ki pung mari ga minute fum doi dagi na taruka minute kurum doi paung le ko adagi pung nipan ga minute ani daina mapan ga minute fuma thoi paung le re adagi trama thoi 12 ga minute yang khai mapan dagi na nungdaw gi tarai ka minute tara nipan paung le re adagi pung tara dagi na pung trama thoi ga minute kun se ahing gi ni ko aduga ahing nong ya gi na 12 ga minute fuma thoi dagi na nongalam dagi mari ga minute fu mari paung le ko sisina ko gi ngasi gi oina afaba timing ko ado Monday gi tawba ya ba Monday angel number khai gare adagi chak thombo ko pada na khoina sangom ni khangde chini ni khangde admai tar happy badagi hapta gi ahobo numit oibani leina ko hadi kai kai agi planning kai kam yam se phajana itho ko tok tawraga positive yamna positively hadi start tawse ko hadi week ki ahobo numit se ko handa gi hapta se phajana thabak inkhang tawba ngam na bagi damak ta ko ado se lere ko gi daily card message se ma'am thank you